Omwaka gw'2018 government etakatandikire kwombeka industrial park itaka lya government erukwingana na hikigana erukushangwa Chembogo omugombora ya Rwengaju bwanyuma y'enshumi nche ensharama ejeshikirweho ekitongole kya Naro kikemereza entebekanisezi obwe barukujuna na district ya Kabarole ngo neyenda kwiba itaka lyabo. Aha bw'enshonga ezi abebembezi ba district obwahatane benda enganzi y'ihanga okutaaha omunshonga egi okutereza embeera y'okusikana omu guhoko. Prime Minister atuhereze President yitwe ba council ya Kabarole tukabebembezi ba Kabarole n'aba MPs baitu twagane President tumumanyise ensonga ezo mutongole kandi atoranule. Omukugarukamu abebembezi minisita w'ebyoburambuzi Tom Butume obirajwekire enganzi Nabbanja aha mukoro gw'okurondana sente aha kereziya ya Kigarama Catholic Church araganisa okwongerayo enshonga egi ow'enganzi y'ihanga. Hati haija kuba ikoraganya hagati ya Naro na industrial park ya Kabarole nuko twamkia programu industrial park yatandika mwango kora abukwa wetaba kasunga. So nimbasaba abantu baitu hano Kigarama na Kikoza Mukanzo na Kabarole generally, we be conscious hatunda kitaka ije kwesanga tutajaruhu kandi icyo nyoni kisasa murogo ni matu byona twakumbaza amasanyati baswa kwije nguro nisija, but when you don't have land iwe no bantu bali kuanka. Victoria Businge Rusoke uri minister wa local government kandi omunyishenjero kazi ahabwa district ya Kabarole asimira obuhereza bwa Fort Potro ahabwa enkorengana nungi eibine na government. Nsimo burorerezi waito wa Catholic Diocese haboko toira akiki no bwembezi bwa mataka maingi twina amasomero maingi seed schools zona ziri hamataka ga diocese kandi zirikuija mwako gurikuija. We hope to get 2 seed schools nebindi ebrugire mu fundraising tutungire cash ye milioni 32 hanyuma ezokweraga ziri milioni 3 emitwaro 4. Amakuru agagasha kwa Sunday Rogers.